Halo guys, apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi nih bersama kami di turnamen Catur Cup 2020 guys. Mari kita saksikan ya guys. Semoga Indonesia membawa juara lagi guys. Hehehe. Sebab ini ratingnya lebih tinggi daripada punyaku guys. Oh iya guys, jangan lupa di subscribe ya, karena video-video saya udah beredar di YouTube. Hehehehe. Mati dengan skakmat. Orang luar negeri ternyata KO atau WO. Hehehe.